Payap-payabak po kaya kayungan. Kingal do iti pagmasusyan tayo, inkapigaganakan kang San Fernando, kambeda po din kaya kataong pasariling kapag nasan kaniting misa, pakiyabetala naman po din makatuking intentions. Inkapasalamatan da po de Mayor Teddy and Mrs. February Tumang and family, Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Hison, Joe and Rose Tolentino and family, Vice Mayor Rodin Gonzalez and family, Crusaders of the Holy Face of Jesus. Kapasalamatan na naman dig magmasusi king Aldodang Kebaitan, the Reverend Father Fernando David, Fernando Pabalan. The special intention, Deeds Anita David and family, Felipe Pajardo, Maria Lorena Pamintuan, Rita Estoya, Villamor and Rosalina Tolentino and family. Para king malalagwang kapaldanan dari, Brother Pat Ahos, Carmelita Galang, Rosel Montemayor, June Lazaro, Elmi Ronquillo, Belia Trinidad, Joy Manalo, Bianca Marie Santiago, at Maria Teresa Sampang. Para king lananggang kapainawaning kaladwa dari, Domingo Senior, Lisel, Domingo Junior, Adoracion, Monsignor Aquilino, Rafael, Hermenegilda, Felicidad, Fernando, Wilhelmina, Orlando, Ferdinand, Christopher, 9 days, Ernesto, Juana, at Ding Maldang Kaladwa, King Purgatorio. Puntam kidagyunig pam poning anak ang poning banade espiritu inginuman tabeya kaya kayo maya pa abak po kaya kongan kapatad siyan tadaring kaya katang kasadanan batang mga intulid magmasusi kareting banala misteryo magkumpisal ko king Dios sa maypayang totoo. Ing Diyos sa lubos mayupaya pakadudwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katasa na king biye alanganga. Ginu pakadudo, Kristo pakadudo, Gino pakadudo, manalangin tamo. Oig paming at subanwa, iubog mo kami king wangis ning kaya kang anak, at pasulungan mo sa ing biyena kareng puso mi. Itubod mo king patutu king tula ning maya pabalita, king yatong matbud king kapayapan, at mit mo kareng emeto pada pangako. Tagkilan mo sa puso ring sablang tao king lugod mo, ban iraman mikakadugod da. Itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Pamamasang iba't king libro ng Sirak. Ing pamanuntun king batas, metong yang maragul akagalangan, ating tawong tutupad karing kautusan, magdaon yang ayin ning kapayapan.
King pamipakit lugod, miyayain niyang mapinong arena, king pamaglimos na darawon ay ngayin ning kapurian. Ing pamaniwas king dewakan, ikakatula ning Ginoo. Ating pamaglisya king kayalan katuliran, metuyang kapamayaran. Eka makyarap king Ginoo, aalang daralan, uling sablamong darawon, pamanupadya karing kautusan. Ingayining taong makatuliran, parangalanay ng altar, at paitas anting masamyong banglo, arapaning kakatas-katasan. Ing sakripisyo ng taong makatuliran, matatanggap yang mitmong tula, ni kapilan man makalingwan. King malamalob, parangalan meng Ginoo, mo babawasan ding mumunang bungang daralamo. Yan tabi meng lupang makatiman, king sablang ipagkalob mo, at ibiye mo ing kekang sikapulo, king espiritu ning tula. Nung makananuna kang pigkalaman ning kakatas-katasan, makanyan ka namang malamalob mo nye, king sabla mong kagiwan. Uling ing Ginoo, metuyang alang salang mamablas, pitungukdo yake ka mamablas. Dapot mamaluksul alika, iti natanggapan keka. Kamaнаlig king sakripisyong iba't king maro kaparalan, uling metong yang Diyos ning katuliran, aalang kikilingan ni numan. Amano ning Ginoo, king makatuliran, ipakit ko ing magligtas ng upaya ng Diyos. Tipunan yung laring taong tapat, ing balen may kikasundo kambening karela ngayon sakripisyo. Ing banwa papasyag na kinging Diyos makatuliran niya, iya mismo ing ukom. Makatuliran ipakit ko yung magligtas ng upaya ng Diyos. Balen ko, makiramdam ka. Uling magsalita ko, Israel, laban ka. Munye kong patuto, uling ako ing Diyos, ing kang Diyos. King makatuliran ipakit ko yung magligtas ng upaya ng Diyos. Uling sukat king Diyos kang iyayin. Iyo kapasalamatan at kang pangako. King kataskatasan kang tuparan. Ing ninuman midadaon ayin kapasalamatan. Ako ing kayang parangalan. Ing ninumang mabibye makatuliran. Kaku tanggap yang kaligtasan. King makatuliran ipakit ko yung magligtas ng upaya ng Diyos. Ing tutupad king amano ng Kristo, maging ganap ya king lugod king Diyos. Ing ginuman tabi kaya kayo, pamipasyag king maya pabalita, agpang kang Marcos. King panahon na ita, nga nang migsalitang Pedro kang Jesus, lawan mo, likwan ming sabla, at tinuki kami keka. Wa nga ng Jesus kareda, at sabyan ko kaya kayo ini, nung lakwane, ning ninuman ing pibade-badena, o kaya ring kapatad ng lalaki o kapatad ng babae, o kaya imana o itatana, o kaya ring kayang anak o asikan, king uli ko ampon king uli ning maya pabalita,
tanggap yang dinadinalan na ukdu, king panahon na iti. Bale, kapatada lalaki, kapatada babayi, ima, anak, amponasikan, at pangadupig ang timurin, at king panawon adatang tanggap yang biye alanganga. Dapot, dakadarengeni mo muna ang maging tawdi, at dakadarengeni tawdi ang maging mumuna. Ing mayap ng balita ning kaya katang kaligtasan. Mayap abak po kaya kongan. Ating kanong metong spiritual writer. Ining spiritual writer ini nga nang sinabi, dapat kano'y pamangutang tamo king kaya katamong pamibiyebye. Adiway tang nung nano ing makapagpasaya kanako. Dapat kano ing kutang tamo king kaya katang pamibiyebye, adiway tang nung naning makapagpasaya kaya katamo. Nune, ing gusto ating mayap ay kutang, apin ing nano kaya ing makapamye, kabaldugan king kanakong biye. Nano ing makapamye, kabaldugan king kanakong biye. Bakit po wari, atin waring diferensya nung pilinan mo itang makapamye tula kaya ka, kesa kitang makapamye kabaldugan kaya ka? O mas pilinan mo itang makapamye kabaldugan kaya ka, kesa kitang makapamyang saya kaya ka? Atin bang maragula diferensya, karetang aduang kutang areta? Atin, istong sabyan mong king tula mo, you're always looking for a reward. Lagi kang maninayang kapalit, lagi kang maninayang ating kang atanggap, lagi kang maninayang ating kang akwa. Pero potang isipan mo, nung naning makapamye kabaldugan kaya ka, you're not waiting for a reward. Uling bado mo, ating kamang tanggapan o wala, atin mang maninayang kapalit o wala, bado mo na maging masaya ka, bado mo na kontento ka, uling ing daraptan mo, kaduguran mo, at akakit ming kabalduganing kaya kang mismong biye, king daraptan mo. Kadugurang kapatad, king kaya katang ebanghelyo, apining akit tamong bala mo, problema mo rin king datang ng San Pedro. Actually, San Pedro king kaya katang ebanghelyo, yamo po yung bala mo maging representative da o boses, rening mismong alagad na ning ginutang Jesucristo, ban sabyanda mo kaya, nano mo kaya yung atanggap mi kaya ka, ngening likwan mi nga ning ega na gana, nano kaya yung kapalit ning kaya kaming pamagsilbi kaya ka, nano kaya yung kapalit ning pamanuki mi kaya ka. But where in fact, nung lawantam king kaya katang ebanghelyo, bala mo sabihan ng ginutang Jesucristo ay ning maging kapalit. Pero bala mo papadino na kang Pedro, ampong ka rin kayang mismong alagad. Eko manintun kapalit, sana akit yung ating pang mas malalam keni. Emo kapalit, emo itang mismong regado, aliwa mo itang mismong akwayo. Sana akit yung kaya kayong kabaldugan o akit yung kabaldugan ng kaya kayong pamibiyebye, kaya kayong daraptan akasuywan. Sa bagay, nga dapin pong sasabi ring psychologist, sometimes istonging metong nga tao magumpisaya pa mo, ing paralan para king metong nga tao, bang kanta maging effective ya, apining ausandang reward and punishment. Itang mismong mentalidad na potang ating kong gewang mayap, dyan kang regado, potang ating kong gewang marok, parusanda ka. Pero king metong a mature atawo, he goes beyond a reward and punishment method. Nano kaya ita, para kaya aditang maparusan niya, o itang makanikwayang kapalit, o grasya, nune naning atin kaya,
Apin itang apan tunne ing tunay ng kabaldugan ning kayang mismong pamibiyabye. Kaduguran kong kapatad, king kaya katamo sanang pamanukiking Ginoong Jesucristo, makanini mo rin po sana. Aditang maninayatang kapalit, aditang atsyuta mo kini uding atintang anyawaran ki nga pong Ginoo. Sana yung kaya katamong pamanukiki nga pong Ginoo, akakit tamo ing kabaldugana ning kaya katang pamibiyabye. O, ingkutang ko po kaya kayo, bakit ko tutukiki nga pong Ginoo? Na nung kailangan niyo, tanami pagloko, at intang kanya-kanyang kailangan. Burike po ini, ibiyaya po ini, ipagkadubiya ka ko ini, kailangan kini. Pero sana, adi makanta. Dado na itang mentalidad na inyagagawan ko ite, uling bisa ako muntabanwa. That's not good. It's not a good motivation. Itang potang sabyan mo, nyagagawan ko iti, uling tatakot kong miras kang impyerno. It's not a good motivation. Actually, marokyang pamanuki at eyawustong pamanuki. Uling nung tunay kang tutukiking Ginoo, adi uling bisa kang miras banwa o tatakot kang miras kang impyerno. Bakit ka tutukiking Ginoo? Uling kaduguran me. At king lugod mo kaya, akakit mo yung kabaldugana ning pamibiyabye mo. Sana po kaya katangan po magsilbi king Santa Iglesia, makanini po yung kaya katang pamanarawe. Uling makakadunos naman, at yutan laking edad nakapurit na mo yung biye, tatakot tapang miras kang impyerno. Ing burita mo, apintang mirasta mo king mismong banwa. Naman pumarok kita, okay po, tamis interpretyo ko po kita. Oning if your motivation is the reward and punishment, maya papamanuki. Uding tutuki ka, uding tatakot ka. Katutuki, uding lulugod ka. Ing maging motivation mo, ing tutulak kaya ka, aliwayang mismong lugod, nung makanting kaya kang pamanarawe, ing kaya kang pamanarawe, takot ing mimiral kaya ka, inya tutuki ka, king Ginoo. Sana po, king kaya katamong aldodong pamanyimba, king kaya katamong pamanyuyo, at karing daraptan tamong miyayariwang bagay-baging mayap, king kaya katang pamibiyabye. Daraptan tamo iti, uling kaduguran tayong Diyos, at akakit tamo, ing kabaldugan ing kaya katamong biye, kaniting masayang bagay. Talakad tapo. Kareng balang kayadwan na ning pakibat tamo, Ginoo, sopan mo kami. Para karing mitatagulaling king bero, king pamanyuyo king Diyos, may pamatulan lasana king belwan, amanaya karela, ing kayablasan, adinadinala na ukdo, ating biye alanganga, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, sopan mo kami. Para karing mumugit king gobyerno, era sa pagimbutan, ing munala king sablang bagay keti king yato. Lalo na king pibandyan, banmi ka kapanayan lang muna king yatong datang pa, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, sopan mo kami. Para karing sugapanak, karing droga, at alcohol, king sugal, at king bisyo, lakwanda saiti, bantak manday, kayablasan, ning mayap, at malinis, apami biyebye, keti pa king yato, panalangin ta king Ginoo. Ginoo, sopan mo kami. Para kay katangan, makapagpakabanal ta sana king sablang dapat tamo, antimonong makananuyang banal, ing Diyos, aminaus kay katamo, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, sopan mo kami. Ngeni puwadwan tamo yung sarili tang kapagnasan. O mayupayang igpa,
kanitingaldo, adinaon mi rin kaya kaming miyayariwang kayadwanan kaya ka, ipaniga po mi kaya ka, gawan mo sanang dadisa rin kaya kaming pilubluban ang popang pamanisip, baning kaya kaming pamanuki kaya ka, at king kaya kang mismong anak, maging niyang tutu at maging niyang mayap, king kaya kaming mismong pamibiyebye. Itiyadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Manalangin kayo, kaduguran kong kapatid, baning kanako at rin kaya kayong dawon, maging katanggap-tanggap larapan ng Diyos, igpang lubos mayupaya. Kapana sa nagiluiting daon karinggamat ko, hingin kapurit kiligaya ni kayong lagi, hingin kaya katamay kasaklalan na mabilog ng Santa Iglesia. O igpaming migdalang ikatula mo sa naretingayin ng kaya kang balayan, pasulungan mo kaya sa king kabanalan, ibiyem mo ingadwan ming mitmong kasalpantayanan, kapamilatan ng Kristong ginumi. Ginuman tabeya kaya kayo, iyat nayoring pusoyo, pasalamatan tayong Diyos sa ginuta mo. Tunepin karapat dapat at matuliding pasalamatan dakang parati at numan karinoig pa, Diyos king alanganggat lubos mayupaya, king lugod kaya kayang lelanganing tao, at inyang mga intulid diyang miparusan, king kaya kang pakadudo kaya kayang kinabos, kapamilatan ng Kristong ginumi. Kapamilatana, ring anghel at ding sablang koro ning banwa, mit mong kapagmulalan lang sasamba harapan mo. Ing siwala mi makisan metong sana king karela, tabang kakantaring mit mong tulayang dalit ning kaya kang ligaya, at ngaming ang sasabi. Banal, banal, banaling Ginoo, Diyos may paya, bituin banwa, hingyan, kaya kinigaya, o sana hindi kaptas-patas, mapalalig daratay kilagyo ni Ginoo, o sana hindi kapatas-patas. Tunay kapin banaloig pay king panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayan king Espiritu mo, ban para kaya kami, malyari lang katawan at daya, ning ginuming Yeso Kristo. Bayami daon kusang lub king pamaylas at kamatayan, kinwaning tinapi at pepasalamat iya kaya ka. Piraso net binyene karing kayang disipulos at ngana, kuwanan ni iti kongan at kananye, uling iti yung katawan ko, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay baning apunan kinwaning kadis, pasibay pe pasalamatan akat pinuri, dinwang ning kadis karingkeyang disipulos at ngana, kuwanan ni iti kongan at minumko kaniti, uling iting kadis ning daya ko, ing daya ning bayan po nalanganggang tipan,
Ami bubu para kaya kayampon para kareng sabla. Ban kaya tami patawaran na rin kasalanan. Daptan nyo'y tiking pamigagana kayo kanako. Misteryo ning kasalpantayanan. Iniangin ning gaganakan mi o igpaing kamatayan at pamanyobrin ang mebiyan ning anak mo. Daraon miya kaya kay ting tinapin ning biyating karis ning kaligtasan. Lain ming pasalamatan kaya kayong pepadyarian mo kaming matampang tala kadarapan mo. Ban sumuyo kaya ka. Mapakumbabaming pagamuwa mo. King kaming ansanang misudo-sudo king katawan at dayang Kristo. Tipuna na kami ang timong meto ning banade Espiritu. Ganakan me o igpaing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yatu, ban mi ganap iya king lugod, kambiyan ng Francisco, kaya kaming Papay Florentino, kaya kaming Obispo, at ding sablang pari. Ganakan mo da naman ding kapatad ming pepaynawan at maninayang subling miye, at ding sablang miyang unabye, ladong-lado ni Maria. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan, pakaduluan mo kengan, gawan mo kengang karapat dapat magkamit king biye alanganga, ban kaya biye ng Mariang Birhenin Duning Diyos, kaya biye ng San Jose kayang esposo, ring apostol at ding sablang banal, at inupad king malmong kaburian king kaya kabaning panawon, purian dakat padigayan, kapamilata ng Yesu Kristong kaya kang anak. King kapamilatana, kamben at kaya, igpang mayupayang tutu kagom ning banal Espiritu, pupurian dakat parangalan manggaman king alanganga. Ngeni king mit mong kapanadigan at lugod, mausta king igpa karengamanong tiro ng Jesus kaya katamo. Igpami, isang banhitad yung tatanggiya kami Panginoon ilog mo kaya isuli pagkakanwa. Ingka ka na nung ingaldo, biyem kaya kami inaldong yun. Ang po ni patawad kaya kami sana kaya pa. Anting pa mamatawad ni garing ni kasana kaya kami. MK pa isaw ting tutu, hindi ka gusto kami. ikabos mo kami o ginuking sablang marok, madugod mong pagkadubing kapayapan king panahon mi, ban king kasupaning pakadodo mo, parati king mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligarigan. Kabang maninaya kami kang bening maligayang kapanadigan, king panyatang ng Yeso Kristong kaya kaming talapangabos. O ginuming Yeso Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostoles, ing kapayapan nalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babye ko kaya kayo. Emos sa babalikdan din kasalanan mi, nunelawan mo ing kasalpantayanan ing kaya kang Santa Iglesia, at pamayapan mo yung ponbirugan nagpangking kaburian mo, ikang mabiyempon magari manggaman king alanganga. Kapayapaning Ginoo, mantabe sa kapilan man kaya kayo. Ipakitangin ning pamsan metong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kongan, kapayapan, kapayapan. Kordero ning Dios, Lalakoging kasalanan ni Yato, pakaluluan mo kami. Kordero ni Diyos, sa milalakoging kasalanan ni Yato, pakasuluan mo kami. Kordero ni Diyos, sa milalakoging kasalanan ni Yato, biyem kaya kami. Niyo'y Kristo ing Kordero ning Dios, niyo'y milalako king kasalanan ning Yatu, nuwan na rin mayawos king apunanan ning Kordero.
Manalangin tamo. O igpaming madugod, babayo mo kami karengke kang sakramento, sopan mo kaya sanang pasalamat kaya ka, kapamilatan ng pamibiyabiyemi king tapat apamanyoyo, itinganadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Ginu mantabeya kaya kayo, bendisyonan ako ng Diyos sa lubos mayupaya, ing igpaing anak at ing Espiritu Santo, ing misa mi dawon neo metam king dugod ng Kristo.